India Sarkar in Manipur chu fasha ang mai nim ni entak voina kan studio kan kom tur hi tun hnai loka nili chung zet cha ma Manipur buaina mun sang sang le chom dona kem te tlo a hanjin ani a athil mu sang sang te chuan aril rotina in mishing tora tan chuan anama ma lo mo ti hiala Manipur din mun chung chang nuk ul chawa soi chan hi enge niang Manipura nili cha ma hanjin chuak tuna Center for Equity Studies a director ni mekle karwane mohabat campaign ti ron chan tu puhar Mander kawmna kan nei donani karan thapar pu Mander Manipura tangin iron let le deu chi a ithil mu te tangin Manipur chu war zone ti a ama sain enge war zone ti chandik tak min shil masata che har Mander Central Civil Service akal watanga kathil ton sang sang te baka human rights activist kani angte poa India rama buaina sang sang te hi kamit nge in kalo muto a kumsang ka zakwa somriat palia anti sig riot anti tele kumsang ni pali chawa Muzaffar Nagara buaina te po kalo tong to a mase Manipur buai hi chu heng India ramin namle namemo chile chin thiarna aton to a chuan ala râpthlak berin kasia a tuna heng nam pani sipaile volunteer te hian ral thuam le silai changkang tak tak ankeng furmaya entirnan AK machine gun bom ka chwana le grenade te ani a heng nam pani sipai ten ankeng kamu khan South Sudan emo khoi moram chen khata indo te po a an wangin war zone katita mai ani karan thapar karma salama interview he studio a kan nei khan Kuki Alliance General Secretary Khan Meite Miswalten Kuki Khwa Anon Be Re Rengin Abikin Juni Som Pathum Teni Som Palia Kamenglong Khwa Anbe Khan Heng Meite Rwalhian IRB Manipur Commando le Sipai Motor Thapui Puinen Anon Kalati a Khangthil Tika Ishiat Puyem Har Mander Hetiang Soi Chu Soile Zeu Hi Om China Ainga Po Chu Ni Se Heng Mun Kanhan Tlo Hi Chuan International War Zone Paltlang Hi Kanang China Meite te hian Indian Army te hi anring lawa achan chu meite te chuan heng army abikin Assam Rifles te chu Kuki sipai tenen thokhowa an ngai tlata chutiang tho chuan Kuki te point Manipur police te le paramilitary te anring lo ve ve buka chu wang chuan army uniform ang ha chu lelam ve ve te chuan anring lo topani karan thapar isoyangin Manipur state a chuan Kuki le meite te chu in phel phok ang main in kalpo emo in biak po ngai na omlo topin a omiti a khotam takte chu hale moti chiat vek to te pon oma heng ta chanchin thara mo news vela video kan mu point râpthlak kan ti a nangi ro chuan a mun nge ya han kalin imit nge ni mu a enge nangma angong dan che har Mander Meite te hi tlang mi te chena chuan mitlem zok anni angin Kuki te po meite te tamna chuan mitlem zok anni a mase zan khathil thuwa kum tam tak in chenom te kha silai changkang tak tak nen anon lan tak mai ba ka kum kha le chen ke in le lo tia an soi thin chu vai buta achang tamai kha chu mu mangpoa man phak lo le ngai to na po om ngai lo kha ni bera om jani ber chu namle nam buaina aya tong kam dik zok chu namle nam in noi bo tum na ni tlang mi tile phai zo la cheng te karan thapar ithil soi atanga karil ro ron lang chu open hammer a Nagasaki le Hiroshima nuclear bomb an thlak wanga Japan khopui pani te vai buta changta kha ka te khin bera har Mander ani ne chena om tho nangin Manipur state chu size zong chuan khoimo state district pakhata district collector kani na district ai point Manipur state pum chu ate zoka mase tun buai wang hian Manipura meite mo Kuki te chuan anom na khwalet le chu be se boni thon soyeni karan thapar Manipur district pasaria chomdolna kem te itloni in kalausia a enge chung chomdolna kem dinhmun te chu imu dan chumhuna te chuan lo theilo na wangin bu inni thlenghian an la si a an state buai wanga inne lo chan te anni boknen har Mander heng camp abikin Kuki te omna hian Manipur sarkar hi a omlo ti thei khopin Kuki omna kem te chu ngai tha anni a meite te chu sarkar building emo stadium a ten oma
Kuki te ro chu biakin compound ta te ani deuh maya achan chu heng mun te hi anta naral muan deuh wangin heng camp om te bikin Kuki te omna dinhmun hi mishing chena tan chuana zia lo lam chu ni e no pangten cho nei chu bu hop le chi ani deuh maya zirna lam re reng he omlawa doctor pathum velin anom chila ani le maya chung doctor te atanga kan thu dun dan chuan heng chom dol na camp om te hi no panga chau ni lo an vai deuh thoin eitur ei that lo malnutrition an nei chomek ni in an soya tin heng camp om te hi an thil ton râpthlak tak tak te wangle an dinhmun torte wangin counseling an mamo emema tin heng camp om te hi engtiari nge an lom don sha te nilawa voini thleng point buaina neu neu ala om zel buknet an dinhmun hi abwai thla khop mai sarkar atangla atan puina runkalte abei tham buknen karan thapar Manipur Sarkar tana ding Solicitor General Tusar Mehta chuan Supreme Court a report a peka khan heng chomdol na camp omte dinhmun chu athat bek thule tranpui na po andung ring ti khana soya mase to nei soidan nen chuan awa inkal ta si ve solicitor thu soi kha adik loti na emni har Mander diklo hul huale Kuki te omna tamjok chu biakin le a compound bel kha ani maya heng biakin te hi khopuya international atanga tranpui na dong pha anni lo wangin sumle pai te po an ma ni tho chwa tanga heng tranpui na pe te hi anni wangin thila bwai thlak li a dinhmun khir tak heng chomdol na huna omte hian an to kani karan thapar heng Kuki chomdol na camp omte hi koshan ronin rol lo se chuan an tram hlum theidon ti na ni mo har Mander tuna hian ei tur mu mal an nei to lawa engtin tinemo koshan hian tranpui na te dongin an la tang sham shamani e koshan om lo se chuan an dinhmun tur chu kan thi thiam mai in karing karan thapar Manipur Sarkar hian Kuki mi te chu meite anni lo wanga hetianga chomdol na le tranpui na pilonge ani a Manipur Sarkar chaklo wang jok shim engei mu dan har Mander IAS officer thin kani angin kan training lai chuan engtin nge hetiang angshiat lok lo buaina emo buaina shim lo thlengta se engtin nge kan ma chonang emo malak dan tur hi zirtir na pe kan ni a sarkar in building tam takane ya henga te hian Manipur Sarkar chuan an na thokte chu mipui omlei lok na na mangin an mamo te pe khi ati tur ma sak berani a hengang buaina chwa chuan in tirnan tunang din huna chuan zirna in te hon the ni lawa zirtir tu te chu sarkar in mangin chomdol na pek chwa chungchang ai mo thil danga po mang theya emo an gan wadia thokte po ti chuan an ni tin mamo angte a free in pe chuak chur turani mase van doi thak takin heng te hi engma malak na omlo tlukani karan thapar hetianga malak na omlo hi sarkar chaklo wange Kuki anni wanga ngai tha anni achan chu official tamjok te chu meite anni a atwar tu mi puite ro Kuki anni wang har Mander atamzoka chuan chi in thlarna ka tilo theilowa chuti rual chuan state official ten anti tur an shelonge anti do lo constitution in heng hun alo thena anti tur soivek chungpo in karan thapar Kuki te omna campa te chuan Manipur state sarkar chu omvelo ti na tlukani mo isoya tanga kalo mu danin har Mander Kuki te chuan tuna ri chuan chi le chi in ti buai an ni wangin Manipur Sarkar tang chuan be seitur an nei shi lo tlukani a meite campa ve thung chuan Sarkar chaklo na wanga chomdol na te mu thalo an ni thung karan thapar meite le Kuki te chomdol na camp khaikhin taila tunge dinhmun chejok har Mander khaikhin don chuan Kuki te hi chomdol na le tranpuina don chungchanga chuan an chana chejoka mase soito angin koshan ho wang liawin an lein tung nung ve sham ani e karan thapar meite lamte hi an helpol arambai tengolemo meite lipun ten an tranpui ve em har Mander tranpuina le chomdol na konga hian helte hi anin rol om ka shelowa meite te hian civil organization chak tak an neya chungte chuan an tranpuya chutiang bukin Kuki te po mun chen khata chuan an civil organization te chi chuakin an tranpui ve bok heng CSO te hian an mi te ve tan ma an la a ma se ani dan tura chuan sarkarin ma ala jok turani a chuan chung an malak na te chu civil organization ten an lo pui bom ve chau jok turani abikin hetiang din mun state na to chuan karan thapar ani le heng camp cheng te ruput mang emo engang ri ru chiang e an put mek imu dana har Mander ke chau ni lo ka tho pui te chuan khatiang din mun khongai thla kan mu khan kan ri ru le ngai to na chuan beidon na le lungai na ringa
apan hi na tan chuan tun dinhmuna an to wanga anril ruwa chuan thinrim na hlirin a khatin ka hmu a adang le a chuan heng chomdol na camp omte chuan an dinhmun chu a that lok lo an ringa engtiari nge anom don an shat lo na chuan thinrim na le beidon na anuk lut ni berin ka sia karan thapar mi puite chuan be seina an nei mi to lo ti na ni mo har Mander be seina an nei to lo top chu ka ti theilowa ma se Manipur buaina angong pong swal in tha in le lo in hal sakna poi khoi tu te hi tun thing hian manemo shem na pek an ni hi shat ala ni lo nen khoi po nai mo chuak se an chunga engtik lai po thing the ni ti an shat wangin na men lovin hlo nan thinlunga alian le to a an bo ruak ton me khi akhir tak zetani e karan thapar TV mo news bela kan mu lo tam tak Manipurai cham chung khan I mu in chung ti chu inai ho pui ti na nia har Mander heta chia hian malak na tur tamzia ka mu in ka sia chomdol na hmuna omte hi soito angin thuk takin anril ru hi aliama beise na pe khe kan zawai kan ti tunin ka sia karan thapar ithu soya anril ru hliam te ti dam ton ani hi malak na masaber tur iti kha kalo chin chi a entir nai pe theyem har Mander kan mi kom re reng te kha video recording kan nei puide uzela Kuki chung kwa pakhat kan kom chuan ti hian a soya me nilia boruak aso san bedroom khan imfala an chen na chu meite mi puite chuan ron be tumin anon pung khoma an chen om meite chung kwa te chuan anina roi lutin mi pui thinrim laka chuan an ven thu an soyani karan thapar hengang din huna po hian mi swal kara hian mi tha hi an lo omzel ti na ni a heng story te hian midang te thinlunga po na thok thin se athaviau lo mo har Mander nazi hun la yang em chu kan ni lo ti shat na chu hetiang ang story hi shat tur omle ze uzewa chu wangin Manipur chu be se bo thak ala ni lawa kangai karan thapar tuna chuan meiti ti chu tlang mi te chen na lama anom to lova chu tiang bokin Kuki te po in fal lama anom to lo tlukani a anin chen phok ani bera engtini heng nam pani te hi an state boy nu hian anin endane mo anin mu dan har Mander Manipur kan han zin khan mi chi sang sang kan koma chomdol na camp omte khotlang roi tu te ba ka ko shan roi tu te kan koma chutiang bokin imfal lama meira paibi tele po sang sang roi tu te po kan koma an thu soi ein ang put meya in ngai da me mo chu tun din muna chuan thil thei lo tluk ani e an thu soi kan soi chhonganga meite lam chuan Kuki te chu dan lawa Manipur ron lut ani wangin Manipur mi an ni lo an ti a popi ching tu te an ni wangin damdoi thalo tam tak imfala ron lutin chung te chuan meite thalai te na men lovin aswat wangin an thinrim boka Kuki lam ve thung te chuan heng an puna zong zong te hi dot ani an tilawa achan chu Kuki mi chen khat te chu re thei wangin popi lo ching po an omani theye ma se damdoi tolna hian tu tinge in nam noi na sa kan ti chuan meite te bok ani an ti ve thung imfala sarkar na thoklian tele NAB lammi te po anin rol thon soi boka meite ten tribal status andu chan po hi engdang wang ni lovin kanram te hi min le sakanga nakina ke ni Kuki te chunam tem zo kan ni chho chuan chan che zo kan ni don ani anti bokani karan thapar thudang de hle ka zona zo ta chila Kuki ten in real bona ran chungchang hi engi mu dan achan chu Kuki te chuan an din na chiang taka soin meite ti nen chen hole chu thil thei to lo ni anti to si a har Mander he I su hi chu aboi thlak na berani chodona achan chu India sarkar lai pui poin aril ruwa omreng to chu Kuki te hi hetiang ang in real bol na shan pek an ni chuan naga te poin hetiang ang greater Nagaland hi kumtam tak atang to in an lo phut wanga tuna helpol ommek an ni si a India sarkar poin film khurdewa malak na anei chunga yang karan thapar Gujarata kumsang ni pania Muslim le Hindu anin ti buai khan manasa takin ila in kalausia a ti chuan Manipur state itlo to boka engtin chang e tuna Manipur le Gujarat kumsom ni pakhat kalta a buaina kha adang lamna har Mander in anna an nga zokin kasia ama sabiratan sarkar na fungchil tu te a Manipura sarkar na fungchil tu te po meite an ni a namdang cheng vetinen khai khin chuan an tamfal hi a chu chuan malama buaina neu neu lo om to thin chu aron ti alna salhe in kamua chu wang chuan thil ni omalang chu state chuan tharum tho na chu ti top mai tum lovin akal ti reng ti na ngani a chomdol na kem chungchang sui leila Gujarata po khan state sarkar khan ami puite kha angai to lo ti la kasoi swal kherin karing lawa khami tum khan Allahabad ta ringot po mi noi khat chuang khan in le lawan chana sarkari ro chuan khotlang in ngai to ro se ti sam eta chung dinhmun ang deuh chia chu Manipura po hian ka hmu ani karan thapar Manipur Archbishop Dominic Lumon le
Archbishop of Mumbai ten Manipur boy chungchanga thuin kal an soi chungchang kha idosia em kashilawa Archbishop Lumon chuan Jun thla khan Manipur chha to na mun sang sang te to nuwa Manipur boy ne chu sa khwana rong kai telani ati a direct takin arambai tingol le me te lipun te pulo ma se mo phurtua asoi dewa ma se Cardinal Oswald ta ero chuan hei pha in sa khwana lam ni lovin nam pani in kar boy na liaw liaw ni ati a hei enge mu vedan har Mander Manipur buaina ayan sa khorong kaya tel nilavin ain zem tel kan tidon nge sa khwane chu abul pui ber nilo ma se buaina atel ve ani poisa thir le lam hi namni se ale lam chu sa khwane nen te khinila afuang are se sohian heilama hian ma annan sa eme ma chu ti rwalin meite chen khat kal filor deuh te chuan hindu thlawang hau tu te ni in anin chal buka heng te hian nam pani in kara an sa khowon ve ve te chu hum him an tumna lama sa khwane chu atel lo thei lo ani karan thapar in kom na hun thatak kan nei theya kan lom hle ani